ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯍꯜꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ इसिंग इचाउगी अवाबा लोइख्रबसु मियोय कयादी अवाबा कया मायोकनरी लेंगाकी अमदि मरि लेनबसिंगी थौजालगी मिएंग ngaiduna लेनरी अमदि मणिपुर खुनामिनरबा येलो फुरुपसिंग पुन्ना मानबा वखलोल अमदा थेंगनमिनरबा मतमदा मणिपुर कनानसु मसोय ताहनबा ngamloi हाइना अमेस्कोगी जनरल सेक्रेटरी दीपू वांगखेमना हाइखरे खुरमजरी मेंग ताब्रिब सिंह तरामनोक सुबलोन पाउसन पिजरी हाउखिबा जुन अनिदा कोंबा तुरल कायदुना इसाउ मायोक नबदगी बासिकोंग पांथोइबी बाजारदा लैबा कम्युनिटी हॉलदा फ्लड रिलीफ कैंप हांगदुना संगजाफम लौदुना लैनरी रिलीफ कैंप असिदा अहल ओरबा कया अमसु अनाबा यौरकपदगी वाना खांगना हौरी हिरम असिदा पाउदमामा हौखिबा जुन तांग अनिदा थोंजु केंद्रगे मनुंग चंदा बासिकोंग यूथ क्लब ने कोनबा जगह सिंगदे कोंबा तुरेन कायरकपदगी इसिंगने थुमचनखिबदगी युम युम सिंगदे लैबा यादा मियोय सिंग अदु बासिकोंग यूथ क्लब सिंदुना पांथोइबी बाजारदा लैबा कम्युनिटी हॉलदा मयाम लैरी हाइरिबा पांथोइबी कम्युनिटी हॉलदा हांगलिबा रिलीफ कैंप असि सलाइबदा कयाम खुदोंग चादबगे हाइबा अदु पांथोइबी यूथ क्लब की थौमी सिंग अमदि इनमे सिंगना मखोने थेंगनेरिबा खुदोंग चादबा अदु मयाम पुन्ना अमतंग खंगमिनसि सैदा युम ओइना पारगना चामगा यांखै मु अदुमाइना सिदा लै मी ओइना पारगदी चा मरीगा खरा हेना अदुमाइना लैबने अपुन बोइना थुमिबसिना युमनाक चात्रुकुंबा अदुमाइना पुलपुना थुमबने हाइतारे हाइ लैबबुदि सिंग कोइसलगसु लैबा याबा जगह खरा ngai phangbangai budi adum leinaba do affected ti loina oire makoisu tholokpada adagi changnaba moigi haibadu tawkan ising de loina mak lakpa adumaina dum leire haitare leire sia numit kyani subire aduga sida thengnaba khudong chadaba mayam do adum tangtam कोई होगी हंदक लाइब थाजिकी तांग अनी द कायबनेब को यु पुंग मंगा ताब दाइदा कायबनेब को मसी मरी मंगानी फजले अदगे अवाबा जी हाइरुबदा कई हाइतारे हाइबदा ngamdra अदगी अना ये याउरिबा अना ये याउरिबा अदगी सेयु युमददी पोत चैदु थांगतोकपदा ngasai मुपांग बाबु थोबो यादबनिना मखादा था थारे हिपिबा सुगुम मयामजे कितंगदी येंहनिए खुजी हंजन हंजन चही खुदिंगे खुजी कायरे लैरेबको अदुना चही फाद्रिङैदा मु काइसले अदुना सुगुम्बा मयामजी सरकार मरी लेनबा सरकार की साइडगी जु अदगी मरी लेनबा अथॉरिटी मयामदजु का इसिंग कायदनबा हंजन हंजन सुमाइना अवाबजे अखोइदा पिबि तारगदी को अमु हन्ना खोइजे हौगतपा ngамगदबा मानसलक्तरेबको अदुना यारगदी मरी लेनबा अथॉरिटीना दगी सरकार की अखोइ गवर्नमेंट की साइडगी जु तोरेल नॉर्मल जे फिता सेंबिदना दगी तोरेन खुंग जे सेंतोकपिदना मथंगददी हम कायदनबदो अमता सेंबियो दो हाइजनिंगे होजिक फाउसिदा इम्फाल ईस्ट डीसी दगी चाना थांगना पोलम सिंग सिंग हवाई थाउना सिंग बखरा अहानबगी ओइना हाइतारे अदु रिलीफ कैंप ते हेक लैरिबा मियोय खरासिगी ओइनादी पिबिरखरे अदु नतबदी होजिक फाउददी मखाताबदी पिरक्त्रि अदुगा लानाय संसान सिंग फैगी केंद्र सिगी एमएलए गे माइकैदगी जिला परिषद की माइकैदगी अदुगा तोंगान तोंगान बा लोप सिंग हजि हौजि मक्तसु रामकृष्ण मिशन की लाकपिरमे मखोइसु पोलम खरा चान थांगना पोलम सिंग सिंग हवाई अदुगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रीजनल अदगी मोइगी बिजनेस ऑफिस बाउप्रा इम्फाल नसु तोंगान तोंगान पोलम सिंग मतेंग पांगबिरमे हाइबदी इम्फाल तुरेन कोंग तुरेन गना चप्पगा लैबा बासिकोंग हाइरिबा लमदमजे यामना अंगांग ओइंगदे होना खोइना लाइपक थिबा अवाबजे याम नंगेबा अदो हजि हजिसु पालिबा लैंगाखिना लैरिबा इम्फाल तुरेन गी कोंग तुरेन गी बाउंडरी सिंगजे मसिम याम तोइना चेक तहनिंगे मरमदि कइगिनोदा इम्फाल तुरेन ngaingैदा कोंग तुरेन हाजलकपा कोंग तुरेन ngaingैसिदा इम्फाल तुरेन हाजलकपा सिसना अखोइ प्रजाजी यामना मफमजिदा लेरिजे इना खुनबदि खरादनी लोइमक वारे मरमदि कइगिनोदा इसिंग गाइबगी मायोंगनारिङैसिदा खोइजे इचा महि तमनबदोरो इचाजिंगजे चामदा 20% सरकार की थबक तौरमरो मरमदि कइगिनोदा इसिंग गाइबगी अवाबा मायोंगनारिङैसिदा अखोइजे हाइनिङाइ लेतना वायबा खोइ चही हजि हुमफु यावरकदोरे सिगी ममांगदगी अखोइ सिगी अवाबसे याम मायोंगनारेबा अदो मसिगी अवाबसे कोहनबियो हाइना हाइजनिङि मरियक सुरे याम नंगना 2010 दा
10 की अक्टूबर दम कायरे 17 की जुलाई की तांग अमदम कायरे 24 की जुलाई की तांग अनिदम कायरे 25 की जून की तांग अनिदम कायरे बा हुजि जून से अखोई लेट से थुम लाइरि बने बा फलांग अमता याउद्रे अदगिदि हाना अखोई सुम जारम पोतुजु लोना बा तेथादना लाइरे बा हो इसन चाउले कांद चेंग हवाई खरे येन मदुदि अखोई फंगी हाबे यारोइसिदि मयामना साखिनि अदुसु पामजदे अखोई हुजि अखोई युमदो करम फिबमदा लैदोइनोबा लैरमदोइनोबा हुजि फंबा हुजि असुक कुइरबजे कनागुम्बी नजु हंगबिरदे चेंग हवाई येन मदुदि अखोई पामजद्रे अखोइदा पामजबाबु तुरेन लैरा अनि सेंबियोबा कोंग तुरेन के इम्फान तुरेन गा अनि सिदंग सेंबियोबा खोइगे खबरदा अदुदा मतेंग पांगी अदादा मतेंग पांगी हाइबदो मधु थोक्तबिदा खुद याउबियोबा खुद याउरगा मतेंग पांगियोबा युमथोंग खुजिंग संग येंबियोबा सरकारनदि मतेंग पीनी दे हारगा माइ डॉक्यूमेंट मैम दे लोय खमकथियबा ngasibu manungsida पामबो फंग्द्रिबा अखोइना चलगा कनो तरुब मतंग अनोइगिदि लौथोखरे खाय करम्बा XYZ ना लौथोखरिनो कोइ सिम खंगदे रिलीफ कैम्प असे लाइरिबा मियोसिंग पामनरिबदि सही खुदिंग थोकलेबि इसिंग एसाउ असीदगी ngakthoknaba हाइरिबा कोंगबा तुरेल अमदि इम्फाल तुरेन की खोंनुंग निथिना सेंबिबा अमदि रिटेनुंगाल चनबिबा अदुखक नतना इसिंग कंथखरबा मतम मखोई युमदा हंजनबा मतमदा मयुम मकै अदु सेमजिनबा साजनबदा मतेंग ओइना लैंगा की मकैदगी पांगबा याबा मतेंग अदु मखोइना खौरांग ngaihori ISTV पाउगिदमकता वीडियो जर्नलिस्ट सगोल सैम संजोयगने पाउदम कर्णजीत बासिखोंग पांथोइबी बाजार इम्फाल ईस्ट इसिंग इसावी अवाब लोइखरबसु मियोय क्यादी अवाब क्या मायोकनरी लेंगा केमदि मरी लेनेबसिंगी थौजलगी मिएंग ngaidun लेनरी बोर ओइगदरबा मियोय अमगे युम हाइजिंग पोट नमिता इरेना सेंथखिबदगी युमफम फाव लेक्ट्रे लोंबो मतम कक्तने यथोखरे हिरमसिदसु पावदममा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के खुराई केंद्र के मनुंग सनबा खुराई हैक्रू मखोंगदा सत्किबा ममांग थागी मेगी चैचत कुंथ्रामाथोइदा इम्फाल तुरेल काइबा अदुदा खुराई हैक्रू मखोंग लंकादा पुन्ना युम मंगारोम इरेना सेंथखिबदगी मसा मसागी युमफम फावबा निंगथिना मसक खंगद्रे युम खरदी का हेना अमांगता थोखरे मसिना मियोय क्या लैफम लेतबगी अवाबा मायोगनरे लुओंगदब बोरमगी हाइजिंग पोट नुमिता तुरेल तोरबान कायरकपदगी मसागी युमसु इरेना सेंथखिबदा याउखरे मसागी युमफम फावनिंग थिना खंगनद्रे माकी ओइनदि कांगथोल अमदा टेन मचा अमा खल्लगा लैरि हौजिक अखोइना उरिबा येलो मचुगी टेन अमा खल्लगा लैरिबसि लुहोंगनबा सेम सारुरबा मियोय अदुगी युमफमदने यामना वाना लुहोंगनबा सेम सादुना हाइजिंग पोट की चाना थकननबा पुननबा थंबा अचापोट सिंगसु इरेना सेंथबदु याउखरे लुहोंगबदि मतम कक्तना येथोखरे हाइना खुराई हैक्रू मखोंग लंकादगी मसागी चही कुंथ्रारोम सुरबा कैसाम डायमंड मंगांगना ISTV न्यूज द फोंदोरगली अईगी याम नुंगाइतबा थोकदो अमना अई इसामकी हाइजिंग पोट नुमित मेगी तारीख 38 सिगी अयुकी पुंग 8 मिनिट 10 चपसिदा थोकपा थोकदोनी सि इसामकी युमनी हजि इसिंग इसाव तुरिन लैराइ सिनिंग खायरक्तना कायबिदगी हजिक सिगी फिबम जे ओइदना लैरे अईजे लुहोंगदबना तारीख 2 जून गी अदो मतम कक्तबदा यथोक छाखरे मागना मखा तारदुना हौजिक लैफम लेतबगी अवाब चाउना मायोगनरे मागना ममा मपागा पुन्ना मखोय अहुम युमदा लैरंबनी मा खक्ता नतना इसिंग इचाव अदुना मयुम मकै मांगन बिखरबा मदिका हेना अमंगाता थोगनख्रबसिंग असि लैंगाकी अमति मरि लैनबसिंगना अथुबा मतमदा थबक पाइखतुना मखोयगी अवाब कोखनबियु हाइना पुम्नमकी पुंगनिंग सिंगसिलक्ले युमजे हजी अखोय उरिबोकता लेजरी ममाने पपाने अजे अखोय ससासिंगा तौरगा उरिबोकी अखोय इमागी मपाम हाइतारे मामगी मयुमदा लैरी अदुगा आइना मफमजिदा ngang लैरगा सिदा लेक चारगा लैरे हाइतारे पोचै अखोय लेकाई यामजिंग अखोयगी हजी खुदुंग थिबा तारिबा अवाबा तारिबा सिंगिगा पुल्लगा पुमिनारगा पोचै लोसन खमजनबा तौदना हजी लैजरे मरम मदुना खोइना लैरिबा मपी मपा ओइरिबा सरकारगी माइकैदगी खोइगी मांगिबा ताइबा लैरिबा खोइगी मयाम लेमिनाइबा मयाम सिगी
ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ MLA ꯑꯦꯜ ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯌꯨꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯅꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯤ Manipur khundaminariba yellow fruit singi marakta macoi tahanaba saudaba saitheng kya lakliba se khoi punna saf manaba wakhalol amada thengnaminarba matamda kanana su macoi thanba ngamloi haina all Manipur ethnical socio-cultural organizations amskoge general secretary Dipu Wangkemna Bishnupur district gi manung senba maiti pangal singna khundaba quarter da pangthokpa advance idul juha lising ni kunga manga gi thorom da haikre all Manipur ethnical socio-cultural organizations amskona Maipak Chinitho Committee, Anjumans Isla E Molasa, Jamiat Ulama, All Kota Youth Volunteers Organization, All Mighty Pangal Youth Association, some of the All Kota Coordinating Committee Kapuna Kusam Naduna, Kota Bazar, Multipurpose Hall the Pangtopa, Tormaduda, Amesko Gimake Digi, Angamba Polum Sing Piki. Amesko General Secretary Dipu Wangkemna Makatana, my team with the Mighty Pangals, and Iga Set Pamaria Dunga Sisuling Lady Haiki. Kwakta da leriba tongan ba civil society kaya marunga kunsinaraga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯦꯠꯄ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯗꯨꯜ ꯖꯨꯍꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯁꯛꯎꯗꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯥꯐꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯦ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯐꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯦꯁꯀꯣꯅꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤ Kotadagi Aribams Jaudina Ameskona Mapung ebe todang loduna pangtholiba tormasina maite pangal anige set pamariadu amuka hena sesel halagani haike Yagi mamangdagi Manipur da jati pun nungsi chahana leramba Manipur da leramba jati pun mose ya amato ina leramba mayamda amuka hanjallakani haibi thajai asmaina miskona Manipuri mafam punamukta mite ta mafamda naga ta mafamda pangal ta mafamda sinba targani Manipur se hana gumna mamang thakta Manipur da chingmi tami mite pangal punamak amato ina yam nusina lerambado amuka hanjallakani amusung Manipur se tangdu leitaba yamna shanti oiba amusung yamna chawkatpa dumba state amo irakani haibase ai taraptagi thajaba amusung koktagi si so mayam gi taraptagi thajaba yamna wangna lei Handa Manipur tholiba ishaw sinamara moiraga kham thengna waraba ireisa singda KIYDO Kyado Kumbina angamatemang tawkre maroina ishaw wasina ka hena solaba Imphal iski mafam sinba thungna mateng pangkhi ishaw wasida arambai tengoloi sing leremdrabade hena kudong thiba kaya nanglamasu yai adubo arambai tengoloi gi apunbagi pangal thaunana awaba taraba miyambo asopan yawhandana kanbirakpa sigidamakta Kyado Kumbina awangba thakte kai khomnabu ulli amadi support tawre AT unit ching bethungna pibangamdrabasu JSQ da Leriba ATG Tengoloi Sing Bisnupur QRT Amadi AT Kumbi Unit Tasu Angama Mateng Pangke Kumbi gi miyamna Amadi Kyado Kumbi gi Thomi Singi Apunba contributions Amadi Thauna Tana Awabataraba Ireisa Singi Mateng Sasi Tawangambani Makatana Awabataraba Ireisa Kyage Mateng Su Shokthaba Leitana Pangkigani Haina Kyado Kumbi gi General Secretary Nomai Them Sankarna Fongdrole All Manipur United Clubs Organizations Amuko Amadi Manipur Students Federation MSFK upon by rescue team na Amukogi office ta hingyariktuna flood affected people singbu humanitarian assistance oriba sida penduna thangwiban sinam lekaida leiba wahangbam Lakshmikanta LV Still House na Amukogi office ta laktuna seng hawai amadi thauna singba pirle
volunteersing mayum makai thadok miyamgi matenggidamakta ahing yarektuna angamba mateng panglibas amadi makhata na thorakadaba sings mayoknanaba sem saduna leriba thomi singbo anayek yaudana mapung fana miyamgi mateng pangba ngambo oyu hai mateng panglapgidamakta amukomadi MSF ki maikaidagisu thagatfa phangdrokle Handa thoki basing isau na maram moiriga ising thumjinduna mafung fana mathok toba yadana leramba Jenims Hospital gi mafam singda Fair Service ki director masai yauna yengsilaga Jenims ki authorities singa pau faungraba matungda Mau Sagom Hospital asi mathok toba yana na Fair Service Department gi mioi kuntra na sabati mamana sitok sendokpagi thaba ngase upung nipal makhai tabadigi sathakre sit sendokpagi thaba aduda Fair Service ki matonga sunaba khusukulai singchu sizinaki Handagi sing isau no solaba relief camp ta leriba mioi lising amaga sangwarom da kokomina nomada sangdraba yadaba polom sing yentopagi thabak ngarang su pangthokre hauji fawda kokomina Imphal ki tongan tongan ba mafam singda hangliba relief camp taraga tarukta leriba mioi singda mating pangmangamkre ising isau no solaba singi marakta anaya yorpa singbo layangna na bigi pandamdagi saru ama oina Kurai sajor laikai ge koibada leriba miyamgi damakta ima nomai leima laibungda lemna langbi kema musu pangthoktuna mioi achamorom langkre kongwa nongthombam laikai da leiba senior citizens home dagi fibam chadna leramba ima taratrechu kokomina akhanaba thorang sama tawduna kumal lampaki youth hostel da leina na thorang tawkre makhatana kokomina temamagi polam sing kokomi relief temna survey tawduna thabak kana sathari kokomina miyam nambateng pangliba polam sing asi khwarman kaithel gi ma sing business community gi mioi sing amadi dukan phamliba sing na angama mateng port amadi sel oina pangbirakpa duna mateng pangmangamani kokomi gi makai degi lenga ki mari lena ba DC SDO SDC singi kuthangda isauno soalaba singi report ama semduna status reports ama tawduna miyamna khangnanaba khanganba chungani haiki Makata na masi sinabal loy matung da sing kang kha da mu medical ke mama tang ko to ko hida lang thak ko medical team lady ado CMO Imphal East ka pullaga medical ke mama so ko kam da ba he kam da ba ba thu da ta ga di waterborne disease ana sing skin issue ga lo la ka da bani na madu su phajana yengong na we ko thorang adum to jagani ana hoji ko na yam yam da ba bizaram bi problem sing si lekai gi tinaw hal ba yam na NBO haidana ko mi sai gi Handagi sing isau da awaba mayok na duna leriba kayabu kudaki oina arambai tengoloi sing na lokiba tawdang kaya du bukai khumnaba amadi poning thogat poina Diamond TV amadi wahong radio na arambai tengolgi losing purel korongan ba kumal da seloina lupa lising yang kaya amadi sana thangna polom kaya tembang pikre arambai tengoloi sing na loriba tawdang amadi sing thabada loiba nairoi deba imaleba po nungsiba Engkalak liba naha kaya dasu nungsibagi inot ama piriba masigi puning thogat pa oina mating si pangman hari. Malem gi mapam sin betungna World Environment Day 2025 pangthok na bagom Manipur State Legal Services Authority na sinduna Ukhul District ki Muirei Village da iramdam gi oiba usar kaya thaduna pangthokre haina MASLSA Masal Sage Deputy Member Secretary as Mangal Bina Tadropa Serol Mana Pale Serol Sinamaka Taratuna Ujar Thabaki Tormaduda Manipur State Legal Services ki Member Secretary Alex Muiba Masal Sagi OSD KS Rosita Madi Atay Maruiba Member Kayana Suraki Ngasi Uwa Kaya Yantat Pana Muebi Kunagi Oiba Mangzaba Adu Miam the Kanganaba Madi Malimga Enga Sagi Kal Karliba Sida Karadora Su and Mangamnaba Haiduna Tormasi Pangtopini Haina Serolsina Makatari Moram song koibada leiriba lising samapal humdra mapal amasung lising samapal marpugi class 10 gi batch singi maraktagi government service tagi potharaba sing amasung hauji magi senpam amamam paineriba sing punsinuna semba friendship organizations moirangna moirangbu green moirang clean moirang ama ohenna bagi pandamda loinana World Environment Day gamari lenana ibudau thangjing laikol amasung moirang college campus ta usara samarom tabaga loinana ibudau thangjing gi laikol nung sit sengkre Tormadu the friendship organizations moirang Presidents Mybrams Noren, Secretary Hemam Devan,
Treasurer Marangthems Nandu amasung Assistant Secretary Hamams Bemolna lusingduna organization asigi thomi kyana suraki Secretary Hamams Devena Malem goina hongliba eng asage khalsa sibu khardo odabasu menkhana nabgi pandam galwena u sarsing asi thabani maroina haujauji Manipur da su singda uwa kaya yanthalakpa sina mahusagi khalda ohongbo orekle asiguma hongliba sings asidagi khardo odabasu kanma ngamna naba asigumloba thabak asi ahanbigi oina paikhetpani haikhe Malay masih aying asa nungsu nungsa khal kairakpa amri environment ki ahong kalakpa sida kharada boirabasu kanjanaba amadi green moirang clean moirang oinabagi pandamda World Environment Day numit asida palon tongjaduna friendship organization na ibdo moirang thangjing laikolda u thabagi thoram masi pangthok jabani Siko plastic ki leptan setrapa plastic mafam sadana chairamba lokhatpagi marfumari suba sinthagi saru ama oina World Environment Day ga mari lenana National Highway 102 Khongjom Papal gi nagyata taba plastic sing lokhatpagi lenana Khongjom War Memorial Complex tasu usar kya thakre tharunga mari lenana Siko plastic ki founder Bisorjit Sikona Miamna numit khuding Environment Day si nomugi manungda pung amatang warabasu mipung khuding na sigo plastic na tawriba sigum na tawrubadi climate change tagi ohongba kya lakliba si line thingma ngamgani haikhe na ngasi si akoi sigo plastic ki de IT4 si akoi World Environment Day plastic pollution oidabaga mari lena tawjabani miam support of you lep na jase jage plastic pollution oidaba plastic akoi mafum chana sinaba kunayama irum dama oimese abu thamjage Paugan waktu nanti mabrem tang guzare. I gaming Ahibam Kumar Singh NEET UG 2022 exam da Manipur gi oina state topper oiraki and I am a very proud student of Comet Coaching Institute. Bright Career Hostel cum Tutorial Center for Class 11 and 12, Gari Awang Lekay, Imphal. Hostel asida Class 11 amadi 12 mahiroi singi kudong chaba piri. Hostel asi Harvard, Comet, Messi, Extra Age, HRD, Imphal Valley singi akoy with the labor hostel amani. Contact the wheel. Bright Career Hostel cum Tutorial Center. Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi aphaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru riba liver gi demukta di kari section thorang lobiri. Novo Camp Health Care gi Original Lipsa 5G na adongi liver busuan badai ngakthol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumbagi energy hengalali chaba tumali acidity hantani. Sizinabiyo Original Lipsa 5G. Novocam Healthcare na sajaba Original Lipsep 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapchari. Break itu taramuksari makata boxing. World Environment Day gamari lenina sei khudingi lamjing mara youth club na satrakpa mass tree plantation program ama pangthokre. Program asida Sagang Range Forest Committee Forest Bid Officer Wangu Lamkhaina Ushar Sani Pirke. Using adu club ke members sina kilometer amarom sangma mafam amada malemgi oina hongleba akoibagi phibam asibu kanna nabi panamda thakre.
Royal Riders Manipurna Thama Sumna Satharakpa Environmental Campaign Lucinkre World's Environment Day Lisingani Kungamanga Gamari Lena Pangtokiba Sport Painting Competition Makomutang Tarba Cinemana Matum Singsu Yantoki Waiti Langul da Labour Club ki Office Complex the Pangtopa Tormatu da Royal Riders Manipur President R.K. Tumbisana Wildlife and Habitat Society ki founders M. Loya Amade Infal Free Press ki editor Erengmam Aruna Moribami Singwina Saryaki Assam Pradesh Congress Committee ki President Gaurav Gogoi na NMPF ki Lusing Basing Unakre Lisingani Kungatru ki Assembly election da Dr. Maimom Sandikumar da Congress ke ticket pi na taksin kre Assam Pradesh Congress Committee ki nong nakhalaba President Gaurav Gogoi na ma ki Silsar Khongsada se isaw nang lo miyoi singa relief camp da setna unabani ma na Khongsada se gamari lenana Barak Tampak ke Kangluf ka gi Lusing Basinga unabagi thoromum su pangthoki hari National Manipuri Progressive Front ki Lusing Basing nasu Gaurav Gogoi ga Silsar ke Circuit House da unakre Maitei Lusingba Dr. Maimom Santikumar bu Sonai Assembly Constituency da Lising Nikun Gatru ke Assembly election da Congress Party na ticket pi na taksin krahari Haukawa numit kharni ge mamang da akan banong na maram morga Manipur ge tampak ki mafam kya da ising isaw ge awaba mayok nari ngai serekta Jun amagi nungthildagi tiba khangna laklaga Jun ahum da sekmai a sige manungsana leiba hairang khongnung Abulok Turelda Asiba Haksang Oina Fangkiwa Takelambam Iwosobugi Laren Kabi Mamang Lekaida Leiba Yumda Satuna Ngasi Like-Minded Group LMG Manipurgi Thomi Singna Nomad Sangdaryadra Polam Singham di Selgi Mateng Pangkre Kongset Aduda Group Asigi Secretary Ojit Sorokhaibam Finance Secretary Kunjaga Source Mangsata Pamamadi Maruiba members Singha Surgaki Kongset Adugambari Lena Group Asigi Secretary Ojit Sorokhaibam na Handang Manipur da Mayok Nariba Ising Isawgi Awaba Marakta Thiva Kangna Leriklaba Matung Arambai Tengolgi Tengoloi Singna Tureldagi Asiba Haksangs Oina Fangkre Haiba social media Madi Pauxi Sing the Tengnabadagi LMG Executive Council na Kupna Kanarba Matung Imung Manungi Awabada Suryabagal Winana Asa Tak Singamadi Angamba Selgi Tembang Piven Haike Ngasigi Tembang Kongset ki Saru Yakiba Kongset Loi Singna Lekidaba Ibo Sogi Tawaina Ingna Sikna Potarana ba minute Amatumina Leptuna Toniki Olympic National Games da medal lorapagi incentive karapibana Sports Capital of India gi status ngaktuna thamba ngamkhigadra Sport policy implements ningthina tawdaba coordination sport ki powerhouse oiramkiba Manipur gi status hantarakli haina all Manipur Muthais lovers and players organizing gi Vice President R.K. Rameshwar haikhe Wafam isi thasi ki tang mapal ki tang targamari fawba Haryana ge Rohtak leiba MD University da pangthokiba Nipalak suba Nationals Muay Thai Championship da Manipur gi mihut chinduna saru yagadaba sanore amadi official singda Manipur Muay Thai lovers and players organizing gi Vice President R.K. Rameshwar sponsor tawduna uniform khosinabaga mari leinana phongdokibane Infal International Airport ke gate manak leiba all Manipur Muay Thai lovers and players organizing the office the pang thopa thoromda R.K. Rameshwar na makata duna Sanori Singhs asina Manipur ge mauchinduna sanaba setpa sida safana ba uniform setpana Manipur ima hana masak thopa ngamalagani Sanori Singh na medal loroktuna team champions oiba ngamna ba honase all Manipur Muay Thai lovers and players organizing ge Makhada Sanori Singhna medal kaya lawangamkre Manipur gi mingset purakre makhoi gi lengakna kari incentive piba leikrabage Sanori Singhna lanaisel puthok laga tournament chacharaga leiri mathangi event sings yawasat para organization policy sem laga sel puthok laga salanaba honaragani haiki sport ki lamda phagane bagi damakta library ba sport ki body sing sine amaga lingchen manadaba amaga coordination leitabana manoga Manipur ki sport na mang da sanjan bada athindaba ama oibne asai ge set pathaza bani Arobida Muri Pausing amukana pizire Ising isaw na awaba tahlaba miyoy kya relief camp ta leibida khudong sa daba awaba kaya mayok na rehari Ising isaw awaba loikrabasu mayukadi awaba kaya mayok nari lenga kemadi mari leinabasingi thawzal gi mieng ngaiduna leinari
Manipur Kundaminarba Yellow Furup Singh Punamanaba Wakalol Amada Tengnaminaraba Matamda Manipur Kanana Sumasoi Tana Tahanbangam Haina Amaskogi General Secretary Dipu Wangkem Haikre. Migo sa pawdi ay estimate Manipur Pau, Matang Salusin Jari, Ming Tabi Punapom Kana, Krumdre.